L.C.M 2 lowest common multiples tinania thenkatin least common multiples panti thinani entrin lo petaila 4 le 6 lo nita se 4 multiples kan ti chuan 4 le number eng number po puntir la achok apian kha 4 multiples suni me 4 le 1 kan puntir chuan 4 achoka 4 le 2 kan puntir le chuan 8 3 kan puntir chuan 12 4 le 4 kan puntir chuan 16 20 24 28 32 36 tihan achaw zel dona 6 multiples kan ti chuan 6 12 18 24 30 36 42 an ka ve zelang heng an multiples zinga a common ho hi en le taila 12 le common a 24 le 24 po he common le a 36 le 36 po common le a tikhan kan ziap zel chuan multiple so kha tam tel dona chu L.C.M om chu hemi common multiples zinga a lowest number kha L.C.M chuni me chuti chu 4 le 6 L.C.M chu 12 ani number panni emo item pathum pali poni rose an multiples zinga an number common multiples ka kang number te L.C.M tursuni find L.C.M using prime factorisation method. Prime factorisation method mangin 12 le 18 hi L.C.M kan jong sinang masain heta a factor te kha zek masale taila 12 so 2 6 2 3 so 12 factor te su 2 2 3 etila a factor kan zon so hi ta hen kan va zek phemi don ni 18 ani le chuan 2 9 9 2 3 3 2 2 3 3 therefore tahian HCF ang dokan a perindal e photaila 2 le 2 per thea chuan tilai 3 le 3 hi ka per thei boka HCF ama kan ti tong kan hemi a per ringot kan lakhian HCF achok cha chuan heta 2 in per pui tur nei lowa 3 in per pui tur nei lo boka hemi kan per pui tur nei lo ho po hi zia thlak vector ani chuti chu heng hoi ka puntir vec chuan 36 12 le 18 L.C.M chu 36 ni don tina 4 6 le 8 L.C.M hin zong le don taila 4 chu 2 le 2 puntir ani meya 6 chu 2 le 3 8 chu 2 2 still therefore L.C.M tahin number pathum ani to wangin in number pathum tang hin ai nang hoka kan thlang so le photang 2 2 2 hemi pathum te hi ai nanga kan je thlanga chuan tahin 2 oma tahin 2 oma hi per le taila thing voi kha je thlak le tur chuan 3 oma hata 2 heng hoi per pui turan nei lo ma se je thlak vector ani chuan heng hoi ka puntir vec chuan 24 chuti chu
4 6 le 8 LCM chu 24 ani don tinan chu 90 36 le 60 LCM hian zong vele don chinang 90 chu ta hian factor kan zong sele photai la 20 pot meang 3 3 10 2 2 5 so hi ta hian kan je phe chuan number 2 hi te bera ka jek na sumeang 2 3 3 5 chuan 36 2 1 8 ninga 2 9 3 3 2 2 3 3 so na to bera 60 62 2 3 0 2 1 5 3 5 2 2 3 5 chu mi number pathum LCM turte chu mi number pathum factor atang hian ain ang hoka weka zek lale potaila engoi ain ang veka weka kan zek langa chuan tilai 3 hemi te hi an nang le veka tian zek lale taila chuan a pair ho en le taila 2 le 2 hi an pera chuan hei tilai 3 le hei tilai 3 per ti le taila chuan 5 le 5 engoi ka puntir vek chuan 9 10 90 180 chu 90 36 le 60 LCM chu 180 division method mangin LCM zong le china disina kan zong sa ho ka klo ti lenga 12 le 80 division method mangin LCM zong china tian prime factor kan zong nang kan zia kanga hemi number hi twin sem vele chinta la 12 twin ka sem chuan 6 18 chu 9 chuan 6 le 9 on ta HCF ka chuan common division method ti khera hemi number sem thi tu te ka ai nang turania LCM ai ra chuan ai nang khera ngai ta lo ta hian twin ti le ta la 3 hi 62 na la sem theya 3 achonga 9 ero chu thelo wangin angai ngai ti hian kan se khlang chuan he kan en chun 2 na thei ta lova 3 ti le ta la 3 1 3 1 chu ti hian a thelo wangin ngai ngai zek le tai la 3 ero chu 3 le 3 ka sem chun 1 ti hian topa 1 ani ma chu number sem the pe hian sem char char tur ani chu ti chu LCM tur chu heti line number ho hi puntir to nei turani 2 2 3 3 ka puntir chuan 36 4 6 le 18 zong vele chinam tumi ang thau kan ti vele taila 4 6 8 number pathume ma pali ema ai tampalo mi rose ati dan chu ai nang vekani 20 le taila 24 ka sem chuan 2 62 ka sem chuan 3 82 ka sem chuan 4 hemi number pan hitai 2 la the wangin 20 le taila 2 1 3 eros u thelo wangin angai ngai ti hen ka jek lang 4 su 2 heta 2 alom le a chuan 20 le taila 1 3 chu thelo wangin angai ngai jek le taila 2 chu 1 ta hian 3 om ta a 3 hi 3 ka sem chuan 1 tikhan atopa 1 ani ma chu
same charger turani. Therefore, LCM turchu 2, 2, 2. It's always a choice. Ngoi ko puntir levek chuan 24 pakati le chintai la 90 36 60 ho hilong ileta sa 90 36 60 nita tahen eng number poka same theveka mase prime number tekhan ni turania he 5 in same sa taila 5 in ka 3 in same sa zokang awesome zokang 3 ka same sun 30 1 2 3 2 0 3 boking same le taila 3 12 4 23 chu a thailo wangin angai ngai ti hin da le taila a thailo chuan angai ngai zia thlak top turani chuan hengoi kan en chun 20 le tai a 2 in 5 2 10 2 boking ti le taila 5 chu thailo wa ti kan angai ngai ka da le meang 1 5 5 7 on to wangin 5 in ti taila chu LCM turchu eng ho number hi puntir levek mai turani 2 pakhat pahni ama 2 pahni 3 pahni amboka 3 pahni chuan 5 pakhat eng hoi ka puntir levek chuan iti tikhan L.C.M chu division method mangin awesome doina zong the ani iti line number asem tu turka du aman theya mase prime number ani turani kan ti toka